Iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye bucya. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki. Bashimiye rero mwese ko mwahisemo ijwi ry'Amerika, ikaze mwese kuri radiyo yanyu. Mu Rwanda mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ejo urubanza rwa Dieudonné Ishimwe wateguraga Miss Rwanda rwashyizwe mu muhezo nyuma yo kugaragaza impungenge ku mutekano w'abatangabuhamya. Asumta Kaboyi yari mu rukiko adutegurira iyi nkuru. Usibye ubushinjacyaha, Ishimwe n'umwunganizi we nta wundi wari wemeye kuguma mu cyumba cyaburanishirizwagamo ndetse na hafi yacyo. Mbere y'uko umucamanza afata iki cyemezo, abanyamakuru benshi bari babujijwe gufata amafoto no gufata amajwi mu rukiko. Baba abanyamakuru cyangwa abaturage benshi bari bageze mu cyumba cy'iburanisha, ibyicaro bari bahawe ntibabitinzemo, ahubwo umushinjacyaha yahise agaragaza ko bifuza ko urubanza rwakomereza mu muhezo. Umushinjacyaha yavuze ko yifuza ko uru rubanza rubera mu muhezo ku mpamvu yise iz'imbonezabupfura n'impamvu z'umutekano w'abarega n'abatangabuhamya bari muri uru rubanza. Ni icyifuzo cyakiriwe nabi n'uregwa Ishimwe ndetse n'umwunganizi we yahise asaba ijambo. Urukiko asobanura ko we yifuza ko urubanza rwabera mu ruhame, ukuri kukajya ahagaragara. Yabwiye urukiko ko urubanza rwe atari urwa politike, ko nta mpamvu yo kumuburanishiriza mu muhezo. Umucamanza yahise amuca mu ijambo amusaba gusa gusobanura ku busabe bw'ubushinjacyaha bwifuza umuhezo. Ishimwe yumvikanishije ko ibyo ashinjwa byashyizwe ku karubanda, ko yavuzwe cyane mu itangazamakuru, ko bikwiye ko ababyumvise bakurikirana urubanza bakamenya uko byagenze. Ishimwe yagaragaje ko atabona impamvu abamurega bakwifuza kujya mu muhezo, kandi ko uwo muhezo uramutse ukenewe wakwifuzwa nawe uregwa. Yongeyeho ko kuva yafatwa kugeza iki gihe nta kintu na kimwe kireba urubanza rwe kigeze gishyirwa mu muhezo, agasanga mu burenganzira ahabwa n'amategeko nawe akwiye guhabwa umwanya akisobanura mu ruhame. Umwunganira mu mategeko yagaragaje ko ibyo ubushinjacyaha bwagaragaje busaba ko urubanza rubera mu muhezo babyita ko ari mu nyungu z'abahohotewe atari ko babibona. Yasabye ko urubanza rutabera mu muhezo kubera impamvu ubushinjacyaha butanga ko nta shingiro zikwiye guhabwa kuko yunganira n'ubundi afunze. Yagaragaje ko kugeza ubu kuba Ishimwe Dieudonné agifunze nta bubasha yagira mu guhohotera abatangabuhamya. Izi mpaka zamaze iminota itarenze 20 zashojwe n'icyemezo umucamanza yahise afatira mu cyumba cy'urukiko. Uyu yasobanuye ko hashingiwe ku kuba urubanza rurimo ingingo zishobora kubangamira uburere mbonezabupfura rukwiye kubera mu muhezo, bityo yasabye abari mu cyumba cy'iburanisha gusohoka iburanisha rigakomeza. Benshi basohotse batishimiye iki cyemezo, ku buryo hari abavugiraga mu matamatama bagaragaza kutishimira icyemezo cy'urukiko. Ishimwe uzwi cyane nka Prince Kid kugeza ubu yarataremera cyangwa ngo hakane ibyo aregwa. Benshi bari bitabiriye iburanisha ry'uyu munsi, bari biteze kumva ibisobanuro atanga ku byaha ashinjwa. Dieudonné Ishimwe aregwa ibyaha bitatu, ari byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ibyaha aregwa byose bishingiye ku byo ashinjwa na bamwe mu bakobwa bagiye bitabira irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye, bemeza ko yabasambanije ku gahato. Kugeza ubu Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko yabaye ihagaritse irushanwa rya Miss Rwanda. Kompanyi ya Prince Kid yariteguraga nayo yamburwa ubwo burenganzira. Urubanza ruzasomwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Asumta Kaboyi, ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urukiko rw'ibanze rw'i Kampala, Buganda Road Court, ejo rwakatiye umugabo w'umunyekongo igifungo cy'imyaka 7 kubera kwinjiza amagendu y'inyoni za kasuku muri Uganda mu buryo butemewe n'amategeko. Inkuru irambuye yateguwe na Ignatius Bahizi i Kampala muri Uganda. Umunyagihugu wa Kongo witwa Bobos Kabongo Mbaya yatawe muri yombi mu kwezi gushize igisoro nyuma yo kwambukira muri Uganda anyuze ahitwa mu kibaya hafi n'umupaka wa Bunagana mu nzira itemewe n'amategeko. Afite inyoni za kasuku 122 yarahishe mu dusanduku tw'imbaho tubiri. Umucamanza Gladys Kamasanyu yavuze ko Bwana Kabongo Mbaya ahamwe n'icyaha cyo kwambutsa mu mahanga inyoni zo mu gasozi no gutunga ubwoko bw'inyamaswa zirindwa binyuranyije n'itegeko rireba ibijanye n'inyamaswa muri Uganda rya 2019.
ibi byaha kandi uregwa akaba yarahise abyemera. Umucamanza agaragaje ko ibikorwa bya Kabongo nanone byanyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga yo mu 2017 yo kurwanya ubucuruzi butemewe bw'inyamaswa zo mu ishamba Uganda yashyizeho umukono, bityo wakoze icyaha akaba agomba kugihanirwa. Anahita amusomera igihano cy'imyaka 7 yamukatiye. The convict is sentenced to an imprisonment term of 7 years. Mu gihe umucamanza yamusomeraga icyo gihano, Kabongo Mbaya wasemurirwaga mu rurimi rw'Igiswahili yarize cyane azamura amaboko asaba imbabazi. Ariko umucamanza avuze ko iki gihano kizafasha Kabongo kwivugurura no gucungura isura ya Uganda no kubuza abatari abanya-Uganda kuyikoresha nk'ihuriro bw'ibicuruzwa bitemewe n'amategeko. Abashinjacyaha bo mu kigo gishinzwe inyamaswa bo bari basabye urukiko gukatira Bob Zimbaya igifungo cy'imyaka 16 kubera ko bwari ubwa mbere afatirwa muri icyo cyaha kandi akaba ataratakaje igihe cy'urukiko. Kabongo Mbaya ubwe yari yasabye imbabazi kuva akosheje ubwa mbere kandi kuva akiri umusore w'imyaka 33 ufite umwanya munini wo kwivugurura. Umucamanza yavuze ko iki cyaha gitokoza ishusho ya Uganda ku rwego mpuzamahanga kandi urukiko akuriye akaba rufite inshingano zo kurinda isura n'ubusugire bw'igihugu. Hagati aho Gasuku 3 kuri izo 122 zambutswaga zapfiriye mu dusanduku zari zirimo nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bw'inyamaswa mu gihugu. Urubu izasigaye zicungiwe mu kigo cy'uburezi gishinzwe ubuzima bw'inyamaswa kiri Entebbe. Zimwe muri izo nyoni za Kasuku zirimo kuvurwa ibikomere zagize igihe zambutswaga nk'uko muganga w'inyamaswa Victor Musime yabitangarije abanyamakuru. But some of them had a few fractures. Ati zimwe muri izi nyoni zari zaravunitse, izindi zirarwara ariko twazishize ku miti. Amahame dukurikiza twemera kumara iminsi 30 ducunga izi nyoni mbere yo kuzirekura kuja mu mashamba karemano. Hari urundi rutonde rw'ibikorwa dukora kugira ngo tumenye ko aho zigiye kurekurirwa hashobora kuzitunga hanyuma tukabona kuzirekura. Abajijwe impamvu izo nyoni zazasubiza igihugu cya Kongo, umuvugizi w'ikigo gishinzwe inyamaswa mu gihugu Bashir Hanji yatangarijwe rya Amerika bikishije mu butumwa bugufi bwanditse ko ari nta masezerano nk'ayo bafitanye n'icyo gihugu kandi ko batazi neza inkomoko y'izo nyoni akaba zishobora kuba zarafatiwe ahandi atari muri Kongo. Nk'uko ikigo cya leta kibitangaza, guhiga inyamaswa mu buryo butemewe n'amategeko n'abantu bishakira inyama hamwe no guhiga amahembe y'inzovu nibyo byaha byibasiye inyamaswa zo muri Uganda. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwe bugo yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo kabira simuhumurwa mana shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mie kwetu ni bugo ndiye bugo wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigirwaho na La Benevolence Royal. Muracyari kumwe na radiyo yanyu Ijwi rya Amerika, tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara. Umukuru wa banki nkuru y'u Rwanda aravuga ko ibiciro ku masoko bizakomeza kwiyongera uyu mwaka. John Rwangombwa yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane agaragaza ishusho y'ubukungu bw'u Rwanda mu gihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka. Kigali, Jean Baptiste Mico Myiza. Umukuru wa banki nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa mu gusobanura impamvu y'izamuka ry'ibiciro ku masoko mu Rwanda abanza kwerekana ko irizamuka ari ikibazo ku rwego rw'isi. Nk'uko byatangajwe n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF, ubukungu bw'isi uyu mwaka ntabwo buzagenda neza nk'uko byagenze mu mwaka ushize kubera ibibazo cyane cyane bigendanye n'intambara yo muri Ukraine, aho ubukungu buteganya kuzamuka gatatu n'ibice 6 kw'ijana uyu mwaka ugereranyije n'uko bwari bwazamutse 6.1 kw'ijana. Iki nanone gitera ibibazo kuri China ariyo COVID, bazafite ingamba zikaze zo kurwanya COVID. Ibyo bituma imijyi minini yabo ihangana n'isi yose
barayifuza yashyize muri guma mu rugo rero biterana bigaruka mu buzima rusange. Ku mwihariko w'u Rwanda, John Rwangombwa avuga ko ibiciro ku masoko bigenda bizamuka, aho mu gihembwe cya mbere byazamutse kuri 5.9%, umwaka ukazarangira bimaze kuzamukaho 9.2%. Ibiciro ku masoko bishobora kuziyongera hafi 9.2%. Igihembwe cya mbere byari 5.9%. Muri iki gihembwe cya kabiri ntabwo 8.5% on average gufasha ku mpuzandengo. So ubu mu gihembwe cya gatatu bizazamukaho aho umwaka wose hafi bizabikurikirana. Ku baturage baganiriye na Radio Ijwi ry'Amerika basanga kuba ibiciro bigiye gukomeza kuzamuka ku isoko ari ikibazo gikomeye. Ubu tumaze iminsi n'isukari ikiro tukigura 2, gose wenda kizamutse kikarenga nkaho ngaho ibirayi ikiro twakigura tumaze iminsi tukigura 400. Nyine urumva mbese ibiciro by'ibintu byinshi byarazamutse, mu by'ukuri nibizamuka kurushaho ngaho ntabwo bizaba byoroshye cyane. Kandi ikibazo kirimo by'umwihariko nuko ibiciro bitumbagira bigenda byiyongera, abafite akazi abakoresha babo nuko batabongera n'umushahara. Nyine abantu baravuga ko bigoye byanazamutse, ariko ubwo tuzajyana n'ibiriho nyine, abaryaga kabiri tuzeranga turye rimwe abadafite ubushobozi. Kuri izi mpungenge z'aba baturage, umukuru wa Banki Nkuru y'u Rwanda avuga ko hari ibyo leta irimo gukora mu rwego rwo kugabanya ubukana bw'iki kibazo, ku buryo umwaka utaha hari icyizere ko ibiciro ku masoko bizamanuka. Hari ibyo leta yakoze kandi ikomeza kugerageza gufasha abaturage kongera nkunganire ukomoka kuri peteroli, hari nkunganire mu nyongeramusaruro zituruka hanze ko zahenze cyane. Ibyo ni byo leta igerageza gukora kugabanya uko ibintu bigenda bigira ingaruka ku baturage. Ariko mu by'ukuri niyo leta ikora natwe ibyo dukora na Central Bank birunganira kugabanya ubwo bukana, ariko ntabwo bikuraho kuko ni ikibazo kiturenze giturutse hanze. Nubwo ibiciro bikomeje kuzamuka ku isoko, Banki Nkuru y'Igihugu yo ivuga ko mu Rwanda ibipimo byerekana ko ubukungu bwakomeje kuzamuka, aho igipimo cyifashishwa mu gusuzuma icyerekezo cy'ubukungu mu gihe cya vuba cyerekana ko ubukungu bwazamutse 13.7% mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2022 ugereranije n'igihembwe cya mbere cya 2021 cyo cyari cyazamutseho 11.9%. Iri zamuka ry'ubukungu, Banki Nkuru y'u Rwanda ivuga ko riva ku koroshya ingamba zo kurwanya COVID-19 zatumaga ibikorwa byongera ubukungu bigenda buhoro. Jean Baptiste Micomyiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Nongereho ko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta muri raporo yagejeje kuri uyu wa 4 ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi avuga ko kugeza ubu amafaranga asaga miliyari 2.4 ataragaruzwa kuri miliyari 5.5 yari yanyerejwe umwaka ushize. Abadepite bumijwe no kumva ko umutungo wa leta ugenda ntihabe inkurikizi. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi kiribanda ku bibazo by'abakozi bo mu rugo, bakoreshwa bate, bahembwa bate, bashakwa bate, bahugurwa bate, bakora iki. Abakozi bo mu rugo, abahungu n'abakobwa, muraganira na mugenzi wacu Thomas Kamirindi 10:00 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abacuruzi bo mu bihugu bihurira ku kiyaga cya Tanganyika baravuga ko Tanzania ibashyiraho amananiza mu kazi kabo. Icyo kibazo kirasuzumirwa mu nama bahuriyemo ibera mu mujyi wa Kigoma. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru. Abagwizatunga n'abanyamitahe baturuka mu bihugu bitano bihurira ku kiyaga ca Tanganyika ari byo Burundi, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia bose barahuriza kwico gice kirimwo ubutunzi bwinshi, ariko kwa amategeko agenga ibihugu ataborohereza kubuhanahana biciye ku mipaka no muri ico kiyaga.
ivyo nivyo vyatumye abaserukira abandi bahurira i Kigoma mu buseruko bushira uburengero bwa Tanzania mu nama rukokoma y'imisi 3 yo kurabira hamwe icokorwa kugira ngo urudandazwa rwambukiranya imipaka rutezwe imbere. Amakuru abo muri iyo nama avuga ko igihugu ca Tanzania gitungwa gatoke ko kitorohereza abagwizatunga bo muri ako karere, ni mu gihe ico gihugu gikora kw'ibahari Indiana ahari kivuko ca Dar es Salaam haca ibidandazwa hafi nka vyose bivuye hanze ya Afrika bigiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati. Olivier Suguru aserukira ishamwe ry'abafise amahinguriro mu Burundi arabigaruka ko muri iyo nama. Muri udaraza mu Jabukambibe iyo dushoye ibintu by'u ca Tanzania byishamwe bikeyi baca badusaba yuko tubanza kurondera certificate tugiye gutora muri Dar es Salaam, kubera iki banka kwemera urupapuro rutanzwe na BBN kandi nayo nyene isanzwe ifise ububasha n'ubushobozi nk'uko iyo TBS ibisanzwe bikorwa mu karere k'iki isoko rusangi rya EAC. Iki naco nicerekeye ico bita certificat d'origine, nicerekana neza mu mwimbu dushaka gushora hanze ko byakorewe koko mu karere k'ibihugu bya EAC Uburundi burimo. No ku ruhande rw'u Rwanda abagwizatunga bemeza ko bahura n'ingorane bageze mu gihugu ca Tanzania, ni mu gihe ivyo bihugu nka byose kiretse Zambia bisangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufise amategeko yo korohereza abanyamitahe. Bayingana Elade afise societe y'imodoka zunguruza abantu yitwa Matunda Express mu bice ikoreramwo na Tanzania harimwo. Yaganiriye na bagenzi bacu biradiyo y'igihugu RBA ari muri yo nama. Iyo bamenye ko ari umucuruzi ku ruhande rwa Tanzania bamuca amadolari 100, aho iyo ugiye kwambutsa imodoka ugendamo byonyine baguha iminsi 7 yonyine.